La ilaha illallah Napa yang balaguna Di Nabi Yusuf di Nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka latenyan laki mekawin Yusuf han getem golom tok masa Dengalun kisah abang Yusuf samlako Di Nabi Yusuf di Nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin Yusuf hanute golom truk masa Dengalun kisah abang Yusuf samlako Dengalun kisah Yusuf samlako oleh nyan adun ro jitem nyan inaya Dengar ulun kisah Yusuf samlako ule adun ro jitem ilanya Bak gara-gara rahsia lumpo Allah. Yusuf mepalo dengan cedara Bak. Bak gara-gara rahsia lumpo Yusuf mepalo dengan cedara Dengalun kisah abang Yusuf samlako Di Nabi Yusuf di Nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin Yusuf han getem golong tok masa Dengalun kisah Yusuf samlako Dicalenyan Yusuf dengan senang hati Pakat nyanja ugle nyanja bertamasya Ucalenyan Yusuf dengan senang hati Pakat jauh gujak bertamaca Bangsa retro dalam lungki igle Allah Kadi tulak le dalam montuha Allah Bangsa retro watenyan dalam lungki igle Kadi tulak le dalam montuha Dengalun kisah abang Yusuf samlako Di Nabi Yusuf di Nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin Yusuf hantem golom truk masa Dengalun kisah abang Yusuf samlako Alunyan jitula diwalaju adun Jidrab sabohrimung Kebit cukup raya Alunyan ditula gewalaju adun Gudrab sabarimu yang cukup raya Rimung tan salah kakenang talo Allah Laju di puwa Ayana.
ubah ayahna ayahna Rimung tan salah watenyan ka keneng talo laju dipuo ubah ayahna dengalun kisah ebang Yusuf sam lakon di Nabi Yusuf di nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya lagi mekawin Yusuhan getem golem tu masa Dengalun kisah bang Yusuf sam lakon Olunyan ditula Diwalaju adun Jidrap saboh rimung Kebit cukup raya Olehnya ditula Diwalaju adun Kadidap saborimung Yang cukup biraya Rimung tan salah Kakenang talau Laju dipuo Ayahna ubah ayahna Rimung dan salah watenyan ka keneng talo Laju dipuo ubah ayahna Allah Dengalun kisah bang Yusuf sam lakon di Nabi Yusuf di nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin Yusuhan getem golem tu masa Dengalun kisah bang Yusuf sam lakon Banyan saretro laju nyan pejaro nyoke nyori mungyo yang kap nyan cedara Oban bisa retro Bana bisa boro Nyoku nyori munyo Yang kapiau mulia Cuma disuot rimung lam talo Allah Hana ulunyo wahai maulana Allah Munyona longkap Yusuf sam lako Put uro rezeki bekna Allah Dengalun kisah bang Yusuf sam lako Di Nabi Yusuf di nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin Yusuhan getem golem tu masa Dengalun kisah bang Yusuf sam lakon Put pluh nyan put uro rezeki lon bek mepat menyobit nalon kap Yusuf droh rupa pun uro ratu kilo sampai mengopat menyobina lengkap Nabi yang mulia di Nabi Dawud duka cita Allah Yusuhan mepat yang tak ada cinta Yakub di Nabi Dawud watenyan duka cita tat Yusuhan mepat yang tak ada cinta Allah dengalun kisah bang Yusuf sam lakon di Nabi Yusuf di nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara Siti Zaleka watenya laki mekawin
kisah Dengelun kisah bang Yususan lakon Wahai upama dilon kalon di lelam rantau kapadum masa Hada analun peng Meputa-puta Nyokan ngon ma'adro Syukur bahagia Kepedaan peng Meputa-puta Nyokan ngon ma'adro Syukur bahagia Wahai mama Dino kalun Di lela maranta Gatrib nun mungka Wahai mama Dino kalun Di lela maranta Jina luna bungka Kepedak lepeng Meputa-puta Nyokanangan ma'andra Ji'o bahagia Kepedak lepeng Meputa-puta Dino kalun di lela marantau katrip lun bungka kepedak napeng meputa-puta nyokon ngon ma'andra ji'o bahagia kepedak napeng meputa-puta nyokon ngon ma'andra ji'o bahagia Wahai upaman dino kalun di dalam rantau gatrip lun bungka Wahai upaman dino kalun gatrip dalam rantau Jino lun bungka kepedak lapeng meputa-puta nyokan ngon ma'andra ji'o bahagia kepedak lapeng meputa-puta kenangan ma'andra ji'o bahagia yo masa lonja ulon lam rantau ulon lunjara iringan doa yo masa lonja di lelam rantau kumpin pomandra iringan doa selamat lon jama berselamat lon ban dua bonang ro ba Tuhan pelaras Selamat lunjang aima, selamat
kalun wo dua bonang gro sejahtera Majino kalun wo di dalam rantau katrin lun bungka wahai upama dino kalun wo katrim alamaranto dino lun bungka dana pen puto nyokan ngan mandra hiu bahagia kepada lepeng puto nyokan ngan mandra hiu bahagia yo masalon ja apa malung jaro bantuan sidra onula ke doa ayo masalun ja pemalung jaro bantuan sidra mohon doa mudah rezeki ulon di rantau doa pomadro ohana premasa Allah bermudah rezeki odon dai di lon lamaran to doa pomadro hana premasa Allah wahai upama dino kalun wo di dalam rantau kapan lun bungka wahai upama dino kalun wo di dalam rantau di lun bungka kepada peng puto nyakan ngan mandro jiu bahagia kepada lepeng puto nyakan ngan mandro jiu bahagia rame dan urung ude bela marantau sigotan gewa jasa upama rame dan urung yang jameran to katua gewa tentu ingat kepada poma uro raya si tono sigo jasan wahai adoja sawu poma ka Tuhan uro raya si tono sigo benar kenawa jasa poma wahai poma dino kalun wo kile lamaranto katrip lun bungka wahai poma dino kalun wo
Katrip lamaran to Jino luna bungka Kepulan pe Maputo-puto Nyekan nama andro Ji bahagia Kepedak lepeng Maputo-puto Nyekan nama andro Ji bahagia Yung tapa po mashiru katanya Munanan aku na prawa ule saidina Yung tampak poma ciruga gentanya menan ke ada gadis saidina Ingat ahai ware Aduh nengen ado Be sampai tua Kejasa poma Ingat hai ware ade serta dunro Besa gai tua Kejasa poma Allah wahai poma Dino kalun wa Kaile lamaran to Katrip lun bungka Wahe poma Dino kalun wa Katrip lamaran to Dino lun bungka Keputan lepeng Maputo-puto Nyekan nama andro Ji bahagia Menjelang lepeng Maputo-puto Nyekan nama andro Ji bahagia Berdadi poma Kata lagi gawa Syapi ngantulawa Khendara bana Bentan di poma kata lagi go baca pintula tetap nyan poma Watelam ayun Masa saboro Di pomagumo Gejaga gata Allahan intam bala Allah. aden donya pomado Allah. Bandum gentanyo hai adohan ibala guna Allah. Wahai poma Dino Ya, kalun secara pemirsa Bandung di mana bahagianya Katrip lamaran kamu ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin tadi ada kejanggalan kamu kesilapan, kamu menakemah. InsyaAllah mudah-mudahan malam Jumat kamu akan mutamum jemaah diki-diki yang untuk saudara kamu. Kamu dari grup Diki Asia TV persembahkan terbaik. Mohon kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepe